Ginong yalam jaga shnong mukro ka bahap apo ka district West Gentle Hills. Hagalay trek unapra arajar arpusaw kilawan wan pensngo halo ka jingma jing e ginong shnong ka mukro. Na ka jingla don bor ka Karbi Anglong Autonomous Council. Kabalak kini ejubor ka jaka ki bahap ka shnong mukro. Ban penurlong yagi project jong ka Assam. Habakran ni kilat patay kubor hasilong press club. U secretary ka shnong mukro uba Precious Star Stan. Ulong manaduk kajing syak tombor ke belajar hak senam arhajar upuar ladon kajing do ya kajing embrio kena kesnong. Inong shnong kemukro gedang mat kajuk kajing syak tombor ke jela Asam haduk kini kisni. Bat kini ubat ki klau ki betap jeng kisnong hak balapun kelem ki dieng ban shnai ki surok ki bahap kesnong mukro. Nagalang kasnong hi halor kini ki kam tombor ka Karbi Anglong Autonomous Council kalalit ben ujor ki bor ki beri kemi indre kam sunadon kano kajing simkya. Kumta kilalit bani kendo no usumbut menteri rangba kajela ubadai menteri ketenat korbari uba Preston Tensong. Usumbut menteri rangba uba senyaw balang dhar ubalang chairman ke regional committee jong karilom jantia ban kerpa deki bagin simkiai kene jingkya le don bor ha ka Karbi Anglong Autonomous Council. Ilamat lemba ka jing lebor beneka jing le jubor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council. But kuba gila ya benar sepam senang jadi kempro but kejinjia kuba dam sudah jia harus nama jadwal jing siasat ya kejindu kejongi kejing siasi kuba tang hadu kata kejindu ya kesenang kuba kejindu jongi ya kisan mut kimusin beliau ha kuli jong ka sota kibiru jong sota Assam but nama bos kapor kini kejing le jubor jong ka Karbi yang ini kumbesnong pat mentaruh hak negatif kelas tam yang yakini kita mendet jubor jangkai yang ini kumbesnong pat mentaruh kelas tam wan le jubor yaki klau kita kumbesnong kibri ki risa jong kinong kumbesnong hakaba kala pendilan di dinding pat kala sna yo surok hapo puru ang kumbesnong pat kumpan chu kedau hangne kalau kita kicing le trong Karbi Anglong atau Council dan Pak Nasional yang disurok pada le jubor yang tinggi klau trong Nasional jogi barang le Nasional pa ladon ya purwang ladon ya kamar trong Nasional ro di pada kedau yang di pamuritan trong Nasional pada itu daga Jaya Hills Autonomous District Council dengan notification kepada ketika JCDC kelapami haka santri cukup kebar anda sepak diubra kesenang kebeladon ya kipat islam kebiang kebeladon ya na upurwang ya wandri jong kesenang Henry ketika KSC kalau ada jubor kepala sna kepala sna ketika surok kepala jubor di klau kita diberi kisah kesenang padahal pada cincin ni nak yang kesenang akalai kentrik trong nai rok kebar trong muslim arja pusau gila debo yang komplain cha office trong deputy commissioner trong West Gentle Hills district panila guru yang komplain akan keju ikesni gila bo ikeju komplain cha SP trong West Gentle Hills district but what cha UCM trong Gentle Hills Autonomous District Council what cha video what cha in charge trong Barato Apus pada hadin kata hadin kacing bu kejongi ya kali komplain sakit kibor kiba DP ya kendeu kesiap pada DP ya ke ani aku ke distrik kejongi ya kalian jangka distrik administration oi kelapa iki magistrat kibat kelapa ru ya video pada ru border magistrat kalau kilawan wan inspect ya kata dasar kata kacing kata jisakta jang kata klau jong senung jogi Henry hadin wan hadin kataro im yong i ki kata kacing pre kacing le bean kacing le jubor jong ka KSC kala dang ten hadu mentah but hagar pratali jong unai November jong Senin ilabo ya ka FIR apo ka Barato Apus kalau kene ka cingle jubor jong KSC ya ngikum kesenang but ngikum kesenang kibriu jong kesenang tempat ya di nangkaro don kejing tin kejing sweet nomor kini kibriu jong Karbi
kiba tray bakta anta la spot iki da kiba bon ki police force ki jongki but hagane hi ke jong singka pratik jong na no marila ai ro ya ka complain bila ai dia ya ka complain sha u cm jong ka JHDC but ni kerpa yo pan intervene halwar kane ka jingle jbo jong ka KSC yaki commissioner but bila ai ro complain ka ba ni la kerpa ya deputy commissioner pan intervene pan perjo ya ka rat ke jongi namar ba menta ka hok kejongi kala syakri on mar batang ban le beri le risa sekata kecaka badai po upur am jo bisnong badai ka klau badai ka jaka jo bisnong gim inong bisnong kim la sho but halo kini kicine propor ki pa ni kum bisnong ni taman kala bu ini hagicine pat menta kesmi ni kum pinang lam jo bisnong hi bro away tarka ba bisnong ro bisnong hi bro away menta kesmi lawan pani pendu ya bu Deputy Chief Minister pada in charge jongka Home Department jongka Sarkar jogi di Sir President Tensong but mila semili ya kane ke memorandum but hak cukup forum mila ya jawaban kendu ya di seharusnya mahalang hari pada Deputy Chief Minister jongka Sarkar jogi but pada itu hak cukup forum di chairman jongka Regional Committee jongka West District Parkane gacu hi kami memorandum mila jawaban ai haki jogi ban mila jawaban bisnya ki kijinge jong ba ni kum gesnong ni teman parkane kami memorandum mila kada usai ba shpang kijinge ba gesnong kalaman shpang kata kejingting kejing switch shpang ki bapun kijinge ba ni kum gesnong mila ikedo menta lembaga ni kijinge chpor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council parkane kami memorandum mila kada shpang kane ka ikot isla ki ba ni kum gesnong mila jo pat mila kedero ya kipapun gijinge pat mila pusnyo an kita gaji ka pa mila de pusnyo se kibo jangga administration but hakan gaji kendo jong iki mila pusnyo iki sepati gijinge hadin ka bujian kalian jong ni kum ge nongilam solution pat ki nongilam kiba mensuaro hakat kiba ilam ko por keda pusnyo se soka bagi de ila pada badan koi ila bandan na kalian jogi kesem ila persnyo sa kibo sa bisno pada kamram jogi kung kinong ilam sa bisno kamram jogi kadang pada persnyo sa kibo sa soka pada sa soka misali ang soka bukan ahir ila kasi bisyaro dan ada tulisnya patron kabin house jong kaporasa sam nila ay kung memorandum sa soka entah la faray tagispa kali da ba pat kato kabin house ka remain yang tu kadang yang tu hado menta kalong begitu dan kata kadang na kalian kujungi kumbasinong pro mainly I concentrate for the Mukura village namar ba ya kan ke blok pon blok tu is not an issue tadi issue jong government Henry kat ke sinong pro ni don kajing ba namar ba ke sinong pro mana sinong pro hado karmi na kumno kilometer but kaneka first bid house jong ka west ka yang long ka don mata hasno kumba itu urang ba asnong sekretari snong akrementan pila yo smel banisha pensito na ko bidi pos dan kata hukum ngakerpat ya ka sarkar jelajungi badon hagabor bat ya phi ki parado prasnam babin shim ya keneka jingkit kle na taga sa pemberi partai sekarang solution ada unta impan ini tayo sa ka sarkar pamunsyar kasim kale ikane Henry kumbang yoi baka kalau uncapable to challenge with the outsiders baka government jumpi Pakistan dan kata-kata di government pak hanya ke sarkar bantang yoi baka kajing tibin junta haka roy kepat ke development haka sejuni pak government ru bahkan simkia na tangan dadakam simkia na sarkar bantang manoban simkia manoban sim ban ay resolution bansam ikri juni pada prasna dan kata-kata na kalian sungarup komusiman sino maka pat yang sarkar bahkan simkia yang kami yang juni